Tunchum zirna huanga chuan secondary school a Tunlai Zirlaite an mamawh vocational education lam malakna chen khat kan thlir hodona samagra shiksha hnuaiah hian vocational education hi zirna peng poimo tak pakhat ani a zirlai no pangte hi zirna tluang pa ngai academic line a thleng thui lo ma se thildanga ezon na tlak thiamna an nei chuan ni tin khosaka an buai don lova an mamawh tok an thok chuak ve thei mai dona chutianga no pangte ezon na tlak thiam thil an puak chhuah chu vocational education in atum ani sarkar na awang tol tola na hmu po har tial tial boka zirlai no pangte hi atamjok chu sarkar na hi an thok don lova na latu ber MPSC in kumkhat chunga na anlak zat atam thei lova chung na te chu mi singte linandila adil tu achanga atling zat hi a percent aniam thei ema za a pali vel bak an tling lawani UPSC ala ni se kumkhat chunga na anlak chu sang chuang or te ani chuti lain adil tu lam chu noi som pathum te ani a za pakhat po an tling law ani heti khopa sarkar na cha ahar satla hian thil siam chhuale thimthiam na lama chuan tho tur chi sang sang apung chhauzel thunga mimal le ramsum le pai tho chhuwa ti pungtu ani jok le ngala zirlaiten kan ngai ven a poimo hle ani mania ezon dan zirna vocational education hi school education hian hun rei to tak achang kha na local pui to a atira SCERT in a enkola a course le curriculum te NCERT New Delhi in asiam ang hi manchin ani vocational education tia kan shia chin kha central lamin national vocational education qualification framework tia mingthakin an herem shata heminu a hian skill development lamwar le zwal zok achul a an shia tawangin national skill qualification framework ti in antidang lam le ta ani vocational education hi kumsang ni som pathum march thla atangkhan RMS e kuta hlan ani a hemi atang hian vocational education hi high school a scheme thar kai shwaina ngin hontranani samagra shiksha hnuwa chhunjom chhauzel in tuna hian Mizoram a hian subject paruka kalpui ani a class 9 a tranani a class 12 thlengin in zirtir anni class 10 le class 12 Zirlaite hian theory paper te hi Mizoram board hnuaia an exam thina National Skill Development Council 10 practical assessment hi board exam nei tak ma dewa sector skill council 10 an ron board sai thinani VE a hian theory in mark za somthum chau apua practical hian mark za som nga lai aputhung mark za som hi internal assessment ani thung vocational subject omna school ati hian trade khat atan VE zirtir tu pakhat zel pe kan ni a atlang puin school pakhatin VE zirtir tu pahni an nei ani vocational education subject no pangte hi board exam an paltlang hnuwa NSDC le state board ten joint certification hi an pechin he hi India rampum puya in angtlang vekati ani samagra shiksha hnuaya hian skill development trade chi shang anzira chung te chu maile samsiam zirna beauty and wellness te puan zaile thui zirna apparel made up and home furnishing te computer le akai hnoi zirna IT and ITES te lir thei che siam zirna automotive te lo le huan siam dan zirna agriculture te ania school za somthum pahnia heng zirtir na hikal pui me kania heng zinga za som pakhat chu high school ania higher secondary school somni pakhat an ombok school pakhata trade pani zela oma trade pakhat zela hian zirtir tu po anom shang zelani tunhaya khan samagra shiksha chuan vocational education zirtir tu lak thar tele lo thok to te tan na thiala le lungleya training abwat saya sikul chen khat te tlo anni boka chung te chu kan clear hodon ani My name is Lilila Radfeli, a student of Government Zimmerberg High School, Mizoram. I am studying beauty and wellness sector under the vocational education. Through studying beauty and wellness, I have gained many experiences since this course sharpened me for skill development of my interests, which will be greatly beneficial for my future endeavor. Being a vocational student, my experiences instill in me the importance of skill development and encourages me for immense expertise and to have confidence in developing my skills. During my free time, I practice my skills to earn my study expenditure, and this experience has convinced me that beauty and wellness line is appropriate and suitable for my future career. Thank you.
Kaufman Zemagog High School, Mizoram. I am currently studying IT and ITES sector of vocational education. Studying IT and ITES gave me many exposures to the realm of the IT world. In this present scenario, the literacy of IT and ITES is very important. So we feel very lucky to be able to study IT and ITES education in school, which is also free of cost, since the course guide me through the door of my dreams, which is to become a computer scientist. By studying IT and ITES, I have finally chosen my future path. IT and ITES gave me the desire to innovate new technologies, which will be helpful for the future students. Thank you. Class 12 section A Zirlaite nikum class 11 chang khan beauty class hi kan la to kan chang kai pre mema pedicure te manicure te facial te kan ti kan in la ma te hian kan sum nai vai te he office thognu nula te chen khat te hian tiam ro chin wang ni ron pan ve china ti sa kan zirlai chen khat man te alo tum ve a che mem ni kan hok wi le ni Coming to class 12 section C Zirlaite class 11 jam beauty and wellness sikala zone facial te pedicure te kanzira cheshang kanzira chan practical hi do angi kan ti therawa kan room ala momal lawa wangin chanin ahok khake mema paisala gunan te kan hang thina money in the mate kan ti theya John Achiri Vepo Concerta. Coming to Tila Simphania, Government High School Lunglei Ahian 2023 train Kakaltana, Tuna Hian Posom Zirlaite 2023 train IT Hi Kakaltana, Tuna Hian Microsoft Store kan Zirmeka presentation tele Chilpoi Molo Chutangte kan Zirm Tran Megani. Omishat Twigania Government High School Lunglea, Sang Hisum Hipakata Changkan Katokchana, Juan Beauty and Wellness Zirtir Tokania, Juan Beauty and Wellness Hian Zirtir Hikanga Mea, class 9 at Changlet, class 10 at Changin and Zira, class 9 Juan threading, waxing, pedicure, manicure, the scalp massage, the bleaching, the kanzira, Chuan Khan, and Paul Asanzel Khan, Kantitozela, Ani, Inge Chanem Naina Vang Liao Liao Wintian, can put a candila, the Chuan hydrofacial, the Hinopang in Zirvese, and the Emma, Kima, he experience or Kane Noala teaching line, I had an experience Canelo, Mase, Achadzatu, Zititu Kanigaring Nailova, Kansaido Anga, Mase. Beauty and wellness line na hianin hetianga hands-on ringota treatment vati ang pohinilawa zirtir to line na te skin doctor ni na dermatologist khangin khatiang kheng kana ni theya kannaw te hi chu tiang tur chuan ka fui port china sang tak kheng turin ka dua sang tak kheng tur chuan step tir hi apoi mo em awangin hetian zirna school ate kan hanchan hi a tha ka ti em ema kan phurtlang em bokani
Survivor of Mizoram Siam Puinia, Lunglei Government High School, Class 10 Zirlaite Kania, Class 9 Zirlaite Changin, Beauty and Wellness Hikalachana. Beauty and Wellness he means to Miss Puinia, Monday, Wednesday, Friday Changin Kankalchana. Class 9 Yanin E. Kanlozir to Wang Class 10 Hijan facial. Facial he considered not to have facial he consider maker. Class 10 kapas huna yanin 11 le 12 beauty and wellness hi lak chun som je kadwa chanin I college po kalwin polytechnica misin I inlu tanga cha insir chun som donia ati wangin polytechnica hianin alu zera I training te nei vel kha angai doni ka sha chuwang chanin I beauty and wellness lak chun som je kadu wangin tuna han kem pa cha me kani Tunahan government Mizoram High School vocational building kan oma I tuna hianin hilaya hianin beauty and wellness an kalpui me ka engtiang chi in nge hi an kalpui dan kan zot don ani apa sain sibaile hey tahan beauty and wellness in kalpui thang lampang building a po khwanin an omthau ni in kan sha enge inin angem engtin nge hi in kalpui dan hemi building a hian I kemadi beauty and wellness hi kan oma mo chuan khutilaya ka chuan a reception ang deuh khan manicure le reception cha kha kan da hetilaya room hi ahla deuh le ka wang khami kha kuda reception le manicure kha kan om tira chuan khata chang khan heta hian hemi building a hian an ron tir chho chin vocational education a hianin engtiangin nge beauty and wellness in kalpui class in pek dan te min shil them chang zokin school pa ga angai chuan I curricular activities sam diwa hian school hours Friday chu pum hi CCA period a hanan ta heta hian beauty and wellness su khata han class kan la me yamo class 9 le class 10 hi khami chu pum khan kalak chho beauty and wellness teacher pakhat cha ka ma ko ma wangin khami kha class 9 le class 10 kha kalak chho ka Friday chu pum ma cha ka khata wa kha cha class kan nei tina ni chu ani le me chia minute lang pui ke ma hi chu student me cha de ve kania I CCA period ha ke ma di chu interest na chewa ha kan kaltir wang beauty and wellness tui big te chau kha tu na han an la ni ani chuan in Zirlaite pang engzat vel ngin neyang tu na han class 10 han som ni atanga som ni panga bor velan om mo chang class 9 han som thum velan om bo ole hei tu na hanin facial ti na huna kan lut le a I tu na hianin hei facial an ti mol me nang ma hi class le iming te min shilla coming to Cheryl Chan chai ni a class 10 section D a ka om ani I ha to em ai ha lawe ani le I beauty and wellness han thiam bi kreau te nei em enge I tui na bi I ke ma hi beauty le mahan ka tui shim ma chuanin I many pedi le facial am pang vele ka tui zwal bi ani le entikang class in lak thin hemi bi ka hian I Friday chu no pum mi CCA huna tai han kan mang chin ani le ile khazir pya lama he beauty and wellness I zon nan man tlakin sha em I mang dung em
Oh, man tlakin ka siya, man po katum. Oh, ani le tu na hanin pocket money han lo chwana te mang tem. Oh, mang ta. A I lo nem tem. Oh, pa ngai ve. Ale kan lo me o. Ke po le. Helama hianin kutin sei moi la man lo ti mek boka an boy mu pa helam pang po hi a in class le in ming te min shilula. Kaming chular chapui nia class 10 section B. Nang Kaming chu til hmai zwali nia class 10 section G. Tu na in ti ber hi nge ni. Tuna mi chu press on nails. Ai nang ve mi. Oh, inang. Ani le I beauty and wellness han nge tui pui big he nail art hi tui pui big rewa mi nga ti nge khoi big na san hi. Hai tuna tak chuan facial ke ma chu ko ma seng anin de lo wang kapui. Ani chuan in thiam vel vek tho ni mo. Oh, kan zir vek. Ani le class lak te no mi tiam. Oh, ti. Chuanin in chian te kan zo ang thau khan tuna pocket money nei dan te in mang tem. Oh, mang to in lama po kan khoi ve chin. Ale ani kan lom lu tuk Sikul ta na tran pui na kut phar chwa atoi zong in sikul pui na Vidyanjali chungchang kan clear how don ani Vidyanjali ti hi Sanskrit chong Vidyati le Anjali ti atangala kani a Vidyati chu shat na dikti na ani a Anjali ti chu kut pani manga thil pek ti na ani ve thung ti chuan midang te din mun dik tak shat puya chanpui an ngai na zon tak maya chanpui na kut phar chwa hi Vidyanjali omzia chu ani kumsang ni somni pakhat atang khan Ministry of Education Government of India in bul achana Mizoram po hemi kum toblama hian kalpui ve ngalani Vidyanjali kaltlang hian NEP 2020 tum engemaw zat hi ti puitlin thei be sei ani Vidyanjali hiana tumber churam chunga school te wantlang mimal le pol kaltlanga kong sang sang an mason na tur kong siam sakani a hemi atan hian mi in pe volunteer ano mangai ta ani Vidyanjali kaltlang hian mi in phal le mi in pe ten mimal ni na le pol ni na school mason na tur an ti thei le pek thei dan chu chini in chenani a pakhatna chuan school ta na thatho emo thiam na emo va pek ani a chutianga tan chuan zirtir na pek te building repair te an zirlai bipon lama zirtir na pek le thil chi sang sang huam thei panhina a chuan school ta na bungrua an mamo pek ani ve thunga bungrua engchi po school mamo tur pek kha kok thei vek thungani school a thoklo ten pon lam achanga school an puina atan hian volunteers chu ahmalama kan soi thuak to angin mimal emo pol emo a school mamo le rule ti sak theile pe thei apiang te chu volunteers an ni volunteer te hi Vidyanjali portala in register ve turani Vidyanjali en kol tu big in khaidiat momal taksiamani a chung te churam pum huap national nodal officer te rambial khat state nodal officer te district nodal officer te le school user ti in siamani sikula thoklo volunteer ten pon lama changa school an pui the na hi hlom nia chenani a hetiang hian han soi zuila hlom khatna chuan sikula thoknet ni silawa mani theina anga tha a pui ani chutianga mani tha le hunsenga sikul pui theidan chu zirtir na tui pui le thok ve mai theitan chuan mani rem chandan anga zirtir tu te puya class lak vete classroom a zirtir na nikherlo art craft emo sports lam emo zirtir te tonglam english emo Hindi emo mizo te po zirtir te thiam thil vocational skill zirtir te zirlai zinga rualban lawanom chuan chung zirlai en kolpui te thonthubu siam le no pangne na chiar te zirlai te malam hunatan career counseling nei pui te entrance examination emo competition emo atana zirlai te buat sai te heng zinga mani ti thei ang mang hian kan omna veng emo abul hnaya om sikul te tan chan pui na kut kan phar theya kan ram chung no pangten a hlok na antel don ani sikul tan hian
hian sponsorship te po ati thei boka trained counselor te le special educator te roi sakin a sponsor theya mental health lam zirtir theite mithiam special class la thei roi sakte medical camp doctor te ne na neite sports le cultural events a no pangte antel thei na na sponsor te no pang chaklo deu ta na remedial class nei pui tur mithiam roi sakte children with special needs zon chhuate mei cheno pangtan ma ni inven dan zirtir te le school nutrition garden and kolpui te po ahwam vekani hlom ni na hian sikul chanpui thei dan chi sang sang atam khop maya kong sang sangin han soila classroom mamo whiteboard emo green board emo dokante chair te thuthleng sei te mamo nep noi stationery item chi sang sang te thilda na tur ka board te middle te tan braille mo textbook horop ziak liana chutte science le maths kit te textbook te school uniform thleng te po in volunteer te tan pek thei ani co curricular le sports lam manrua heng badminton le basketball kit te football volleyball cricket hockey kit te flying disc emo ring emo te le infiam na manro dangte no pangte noitan toys le games manrua te po pek thei ani teaching learning materials heng e-content le software te no pangtan magazine le newspaper lak sakte toys puzzles le puppets te e-labs emo o labs emo te po pek thei ani boka shisel na le himna manrua chi sang sang heng first aid kit te tuiti thiang hlimna filter te disinfectants le sanitizers te marks te infrared thermometer te hand wash facilities te hearing aids te wheelchair te sanitary pad vending machine le fire extinguisher te po pek thei ani sikul tana mamo bul pui civil infrastructure heng tuida khol na infiam na manrua te rualban lo te chet vel na tura dal tu omlova siam te library room lekhbu le furniture te erung bol na le chu e na mun ma mamo chu e do kan le thuthleng te Zirlaite tan residential hostel te zirtir tu te tan residential quarters te hi school tan ti sak thei anni ruatui khol na tur te ceiling fan te classroom le ache vela tube lights wate kitchen emo toilet a exhaust fan wate solar panel emo energy siam chhuana manrua te generator emo inverter sets le chachumna bungbel le manrua te pek thei ani bok tunlai khowela hian digital infrastructure mamo na sang so te viau mai heng desktop computer laptop tablet LED projector interactive whiteboard smart TV emo LED TV emo te printer UPS internet connectivity te le akai noi manrua te computer accessories keyboard mouse pen drive te po pek thei ani sikul and kol le siam thatna chi sang sang ramri hung na rong noite electric bungro thlak ngai te fence regulators thlak ngai te generator repair le and kol zui te school rong noite tuipam emo motor repair te ICT equipment maintenance le repair UPS battery thlak te po ti thei ani office mamo chi sang sang notice boards computer laptop tablet printer scanner photocopier cupboards stationery interactive voice response system tele public address system te po pek thei ani volunteer ni du tan vidyanjali portal vidyanjali.education.gov.in hian mani in register thei reng ani a mani ati thiam lo tan samagra shiksha website samagra.mizoram.gov.in le YouTube channel samagra shiksha Mizoram tutorial en thei ani a school le district tina samagra office te zofia thei ani bok vidyanjali kaltlang hian ithiam na le in phalna ron hlan la school mason nan le Zirlaite tan mason na ron ni vero le